والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسلته رحمة للعالمين. الله اجعلنا رحمة للعالمين كما جعلته رحمة للعالمين. الله واجعله لنا رحمة كما جعلته رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام في حتى مطلع الفجر. إنه دست پیل رمضان ایرو 20 شب 20 یوم پیامبر صلی الله تعالی علیه و سلم قالتو ليلة القدر لشوان التكان يعني شاي 20 يوم 21 25 28 29 لأن شوان ليلة القدر امين ليلة القدر بكرين لأن شوي التكان له إنه ليلة القدر إنه هم يتعلمون ما دعنا شود قرآن نازل كرد قرآن نازل كرد شما نظام ليلة القدر شو ليلة القدر معنى آية هم يتعلمون عبادتي دعو شود ين كردش عبادتي 1000 عاش میرد daha خیرتری yani برانبری عبادتي 84 سنه زیدتر yani عاشو tam ibadet bükru zikir bükru Kur'an buanu خیر bükru خیرات bükru meşgulü be ahireti Allah هذيك 1000 عاش ومن عبادة كلمات بكرو ذكر بكرو قرآن بوانو تسبيح بكرو خيري بقاسي 1000 أشمل مثلا أمشي معي ليلة القدر ماشي تراويح كده هي الراس ليلة القدر منه هذيك ما 1000 أشمل aşağı 4 سر ما لماشي تراويح كلهم رب العائلة Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Men sâme şehru Ramazan imanen ve ihtisaben kam aşmıyor. Bangi Ramazan ve bavedi humir. Bu mucibi emri humir teala. Biru تراويحان فبكر غفر له من ذنبه بنيه عفو راضي يعني عفو بغير بنيه كمال عفو تمام بنام راضي ben sebebi عفو بنام ayrı gerek merdin dikkati limacı teravih zaf fıkru hatta teravih bu sebebi عفو Ulema var merdum evvel Ramazan'da teravih bükür devamı hatta peyni mutlaka naili khayr leyletul kadr ben mutlaka ciri affi güney sairan hometa taraf hometa razıyım Allah yani 5 şakku ene emşu şeve vistu yoyun belki memnunum. Nemto Leyletul Kadr nemto çok nizamı. Vakti Peygamber dışa namaş ket teravih kar namaş kar sevi namaş işay. Bani Peygamber vatu ena şev Leyletul sevi Leyletul Kadr
المذهب حنفية علماء بباتش الصحابيان حساب كان بيستهوت رمضان اليوم عاشور إما شافيان بباتش الصحابان بيستبانج رمضان نايرا ما شافعي بيستبانج دعيت ليلة القدر عبادات معنى ليلة القدر معنى يعني فيصل حنفي بيستهوت يعني فيصل ليلة القدر أو ملائكة هم يتعرفون يعني عرسل تقام ملائكة الله أي كوشتار عبادات كيني أي ملائكة حضرة جبريل ينو وش ينو عرض سلام كيني من عبادات بكرو مشغول بعبادات ونماز بكو ويا ذكر بكو قرآن بانو خير خيرات بكو گوشتاري وعد النصيحتان بكرو آي سلام كيني يعني الرحمة هم ينوادين آشو هر طرف سلامتي شيطان آشو چنيا تمام şeytanın var melekeyin şeytan ne manenu niye yani cemaat-i Müslüman çünkü melaike gelin Cibril-i Emin yani yendu Allah şeytan şavi Leyletul Kadir vesvese khiyalatan nişkenu لقلب Müslüman'a vurazu Çıra çıkar cemaat-i Müslümana esi melaike tamamı melaiketten goştari hadir ay cemaat beni goştari namazın kini ceyku melaike beru şeytan niye ne olacak eno gerek merdum eno ders penidir zaf ibadet kuz gerek zed buk Allah خير وخيرات خود جرى زيد بكو مسلمانية خو توبة واستغفار ضاف زيد بكو ويو فرقي كتدب براس نعيرا ونماج خو بانوار نماج خو بجماعات جرى بكري انكا مسلمانية انو درس كيني تمام اللي نماجم جماعات بيركادوش لما يسويد بجماعة حاضر بيني لما يعيش هذا بجماعة حاضر بيني شنك ليلة القدر شودو إن عائلة ما بعد لما يمارمي يعني جامعان يعني بيزان بجماعة ماش كيني كوشتاري وعد نسيحتان كيني لجامعان مانيني قرآن وانيني كوني اتكاف كوني سلوك خير خو خيرات خو عبادات خو زيد كده غير فتاري لما شكو بجماعات كده بعد لما شنو كانوا قلنا وين دار حال انجيين جامعين بجماعات ترى يعني كده شماجي لانه دات روجان يقاد فكره وعبادات شمال زيد نقصانی مبرازه دیگه از روزی گینی نقصانی برازه همان 5-9 دقیقه مانن و سفره خورونن و بین اسیر سفره خور گوشتایی کن چاد بالله ازان برو آو بارو یا نام بارو زید توتان که حالو که گهک مؤمن ده این روزان وقت نزدی ما را بگه خود توبه استغفار ذكر قرآن مشغولي بگوشتاري وعد نصيحتان بو گوشتاري قرآن بكرو إني لازم gerek مردم خيرات خو عبادت خو زيد بكرو محيط ما حاجي ها كرداسي دين خصوصته زي عربان زي قوم بني مثلا عرب ترك قيمتون رمضان گوشتاری قرآن کنی گوشتاری وعظ نصیحتان کنی
yeni camian bir cemaat maaş bükeni, paş vakti yeni camian maaş bükeni, koştari kulu Kur'an katmek, dikkatim koştari Kur'an keni, herkes, Türk ha, camir, Kur'an-ı genu anu, diyor Kur'an-ı Kerim bu anu, او قرآن وانن پی گوشتاری کنی پی قرآن خود تصحیح کنی گوشتاری وازنه جهتان کنی مسائل دینی قال کنی اما کرداسی مشغول یعنی نه نیونا او نیونا بس مروجی گروت و عبادت کردو با آیان زوبین جماعت نیانو تراویحان نیانو گوشتاری قرآن نیکنن یا قرآن وانو آی بین گوشتاری بکی جامعان یند چینی آدمی که لازم گره که هر جامعی ده یا قرآن رب بزانو آی بین گوشتاری یا ختمه کش مطلق آگر یا قرآن ختم بکی خیر قرآن ظاهو اینه دقت سجی اصلو لانو ذات رو جانده اینه دقت شما وازدید بو پیامبر دائما دست روز پینیده کوتن اعتکاف حتی نمازی چیک با روشن کردیم بانی آمین که ناینا گرک مردم علاقه خود دنیا را زاف کم بکنم علاقه آخرت زاف زید بکنم جریم زاف بنم برکتی که زاف پیر ایا گره آفی بمان محقه همه تعالی بنو ساره برکت کنو میان گره چرا وقاب آخرت کو گره خود جا ورده و مطلقا همه تعالی گره بنو ساره کنو برکت کنو سعادت کنو سلامت الله انکا ما گره کی یعنی لماش همه تعالی بون إنني أنا الله لا إله إلا أنت فاعبدني من عبادتك وأقيم الصلاة لذكري قابل بالأرض من لماش أنا لماش إيمان تركي كفر بعدين وقت واجب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وقت الله لازم يو فرض عين وقال ماشي اگر نماز بکنم بنو تصدیق ایمانی ذره میو مسلمانم بی اسلام اگر نماز نکنم او باتیشی زرا مسلمانی جرا قبول نبنو شاید مسلمانی جرا قبول بنو اگر پان وقت باشه شاید مسلمانی را قبول بنو اگر زکات شاید مسلمانی را قبول بنو اگر روزه خود شاید مسلمانی جرا قبول بنو اگر زنگیم و بشکو رای حج کرده و شیرو یعنی به این 5-4 رکنان مسلمانی بنو راشت بنو مؤمنک راشت آیلا گرک مردم لاف دقتی نمازی بکرو چرایی بود انکا شار این زمان لماش یو گنیک عدنی کرد منم بکرش بنو بانو نکرش بنو بکرش مسلمانو نکرش مسلمانو حال که هنیا یعنی دزدی زنا قتل اننا گنیک کبایر زونی لكن لماش گناه نیست حال که لماش گناه این پیروز سرو مردم دزدی بکرو گناه کبایر بکرو نبنو کافر دین را نبنو مرتد بنو گناه کار وقت دزدی کردش یا آمد جا کردش و یا توبه کرد اف بنو آنجا مؤمنو قاتل وقت بنو قاتل مؤمنو احکام الهی تطبیق ببو آنشنو جنت لكن مردم نماز نکرو مسلمانی چینه
يعني مؤمن نيو وقت بمرو مطلقا شنو جهنم اگر واجو مردم بکرش بنو نکرش بنو مردم بالماش نشونو جنت نشونو جهنم بفضل همشون اگه هم واجو بنو مرتد چرا همه تعالی بونو قد افلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى كم خو شرک را پاک بکن زکاتی خوب بدو ذکر ربی خوب بکن لماش بکن اصلا سعادت شد جنت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا قام إمام هم بيارو عمل صالح عمل صالح ماش زكاة رجوع حج العائلة دقت بكرين يوجي بظانن حشي جامر ومكلفو جنيه ببو تتي ببو مسؤولي دماغي جنيه خرو مسؤولي جنيه تتان خو چرا آيات قرآن وانو يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم محافظة بكرين نفسكم وأهليكم جنيان تتان خو نارا يعادك وخوضه الناس الشواتئ ليش إنسانانو والحجارة كرو قام كافران وهيا بيو حفظ خو بكين العيال خو بكين ناظر انه فرض قالك ما حفظ النفس خو بكري ايه جنيان خو ايه تتان خو قرم ما بكري عادر ما صار فرض كام جنيه خو تتان خو بالدين اسلام تربيه نيلو كردش لماش پی نيلو كردش روزه پی نيلو زكاة پی نيلو دايش روزه پی نيلو براتش او مردم مسؤول يعني وجي بعذاب جنيه خو باي تتان خو شنو جنم ولو لماش بكرو ولو في هالقاق بناي شنو انو بناي شنو بس مسؤول في عمل ما كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته تمام شما راعي يعني سنين شونه مسؤول حفظ بسيو شما تمام شما مسؤول جنيان خوي مسؤول تتان خوي مسؤول عقرباء وتعلقات خوي اگر تبعش كفي لكن جنيه تتان قرأت بكش امكان شنو قرأت جنيه لماش بكر قرأت بيهود سره قرأت بيبلي لماش كردن روجه بيبلي قرأتش جبران بيبكش چرا تو حاكميني كي تو تين وين كني بغير تو چونش كانوا مداخله بكو تاشكين وقت تكي خد اشكال التطبيق بكي لماش بالتطان خد بدي قرأتش وقت نيجرو قرأكي بوك تربية بكي وقت قد نكي قرأكي ويدك وقت بالاسبانسره قنين كوني يمن تو مسؤولي قنيني العائلة لازم انكا اداني انا تطان خسر شما نبده يعني باندر دينيك باندر نامه همه دیو نامه پیامبر دیو جنت چو جهنم چو لماش چو زکات چو روزی چو ایناش ما پیدا داد پیامبر نامه چو نامه دای پی چو نامه دای چیا کام جا آمو دنیا پیامبری کام جا جی آمو انکا چاو مخبراودهی چاو گره که این کارا من تعلیم بکو حس کردیشی همه حس کردیش پیامبری همه پی بدون زانایش پی بدون باندر کردش و تو چیکو تو تیده مردم باندر بمون او بیر مردمان نشنو و مردم دائما باوری به باتشی پی است و باوری به باتشی دای است هر کسی این وقت تو باندر کرد تو دیده